Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرت بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأنتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربنا الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة شهر رمضان الفاتحة. Informacja që u prodha kula së donin nga xhamia
Delen em të rëbila qësat në karakeli. Jek informacja gjithu me ndë prallave. Inshallah ne dela, isjamen misafirja su avena menge tari turska. Znači, hođi avena teravijake, tari turska, shunge gjamjake, mangena sine prethodno beš, mangena kvada beš, ki pobari brojka te aven. Vëleske po vikujna atmenu ne dela, tova ki pobari brojka gjar, jak sagia te krem, nardem kazamoli naftumen, te shaj paloftore kjatja te nikloven, te si kava sakla pekre. Deshrakja, sa dia maritema da kovel, dikindo deka trebalo darisa po aktivna tova ku ibadeti Allahski Azza wa Jal, pogotovo ko akava periodi. Odleske mangim te spodil naftumen saraki informacija, wa sallallahu alaihi wa sallam.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja je talo jaračija sada mengoro. Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja su putingamen kakva voz viši modina čal voz viši me celje midalija. Kraja hamdi ko Allahi Azza wa Jal so počastingamen o Allahi en najmangle divesenca remrakenca taro masek Ramazani Kovaso akale voz viši medinea pagja korolea ka šuke kana gafleti me kalbija ana salavatijem selamija uprala maro primjeri učitelji pekamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upradeskeri familja upravo ashabija upravo sao kola so džidinga kale voz viši me porukenca makaja dunja namuklen nisaraver osven sar muslimanja
Sagili me pralalen penjal. O islamsko umeti italo samo ko neko bor divesa te druži nelpe e finalno divesenca remrakenca taromasek Ramazan. So značinela amen pandaharisa ali sigurno inšala huvajate do džakera opalu ne dešakja taromaseko Ramazan. Ta jada pralalen nedela italo i deše njatorat kote kuvaja kopalu ne dešakja taromasek Ramazani e makalera ken i silen posebno značaj ko Allahi Azza wa Jal. E makari ga pralalen vo vrska kale divesencar emrakencar suavena menge Anglia mende o muslimani talo po-aktivno ko poro ibadeti za razlika sovela sine aktivno ko početo ke Ramazaneskoro. Amen kuvaja ki finalno trka, a čileameno posledna šel metrija, čao maratonija men prastare celo masek, ali ako akana odkažinjama mentaro maratoni so trebela te doresakja mari večno pobeda, toga sam amen gubitnikije. Jodoleske pravlalen o pekamberi alihi selam posebno značaj dela sinjakalera ken. Koga venas naklo palune deš rakjataru Ramazani, o pejkamberi alihi selam džanelas ne te pandete opasači ko porovogi ka vazdel pere familia em celo rato živine sinela ko ibadeti e Allaheske Azza wa Jal. Soji o sebebi pralalen so akala raka i silen posebno značaj amende ko muslimani. Jektaro sebepija soska klara ka i tale bare, soske tale značajna, jektaro sebepija i talo so wakala palu ne rakja, a rakrovena i mubarekrat Lejletul Qadr. Odlesko pekambera listam kavakerel, em rodeni Lejletul Qadr ko neparna deš rakjata romasek Ramazan. Dikindo pravlalen, Wallahi Azza wa Jal koja nagrada nudinela, koja kova masek, koja barose bapisi kja kaja rat, Wallahi duri posebno sura objavlja kale rakjate, ko te penela obari pe mosebapi lakoro, ko te kavakrel Lejletul Qadri khayru min elfi šehr, emirate kadreski ritali povredno taro 1000 masek, so značinela povredno i talo taro oftova dešutrin bešem štar masek i badetite kere e Allaheske Azza wa Jal. Odoleske u muslimani ki potraga akale rakjake oftalo po-aktivno, panda poveke ko namazi, panda po-aktivno ko čitibe Kurani, ko zikir, ko keribe razno šukaribe. Isto agar talale taro značanja kalera kenguru i talo. Ako nekoj kerja odobor günahje, ko aso penela peske mesum günahčari, mangena ne tanko Allahi Azza wa Jal. Ko akalara kja talale duri okvako i talo zapišimo džehennemesk. Ko i talo zapišimo ko kitapi ko Allahi džehennemesk. Ko akalara kja ko borka približinetut ko Allahi, ko borkove aktivna Allaheskere dineske, o Allahi Azza wa Jal otpiši nela tare džehennemeske rijak. Samo duplirinela ko bor so oprostinela snetaro početo ke Ramazaneskoro. Ponao doriga pravlalen, taro barita kalera kengoro, i adva so o ibadetija na ne ista preko celo bež ili ko početo ke Ramazaneskoro, em ko kraj e Ramazaneskoro. O ibadeti talo bud pobereketno, poveke isplatljivo ko Allahi Azza wa Jal. Odoleske pralalen, amaro pekamberi sallallahu alaihi wa sallam, koga velas ne opalu ne dešrakja, of pandelas ne pe iktikjav, pandelas ne pe opalu ne dešrakja ki džamija, ne iklolas ne tari džamija,
koristi nelasine i džamija, ko këldibe nafile namaz, ko këldibe o farzja namazja, qitibe Kurani zikri, veliqive e Allahe Azza wa Jell. Ishtë agar kalalen, o pejgamberi al-Islam vazdelasine pere familja, emzajno pere familjaja ko velsine ko namazi. Ko akva periodi o pejgamberi al-Islam kerelasine but poveke dova. Akva je tamo momenti koga i dova poveke trebala tu potrebine. Se ko akalara kjap halalen, hulena o melekija, hulela o Džebril el Emin, se bepja čalo buti badetje manušengere. Zamislino Džebril el Emin, ki te li dova, te kerel amin, dali adia dova i rigjo vela. За до мелекија товен мисафирија которо кер бутало важно коакала ракја терек кера соја каовен зафатиме ковен зафатиме е Аллахеа намазеа зикреа куранеа или соја премодолеста ковен да мисафирија которо кер права муслиман требела те халова дека o ashabia koga vela sinelengja kala palune rakja, on najčesto približine nas nepeko Allahi Azza wa Jell, dovaja da kirindo, o Allah, na džana dalika dođa kirave Ramazani. Odoleske ma dozvolim amare günahija to ven se bepitova dur tar toro rahmeti. Amen približina, amen tuke te ubaja kirindo tar amare günahija. Odoleske pralaven osven o muslimani so wakala rakja približinela pe nafile namazea oftalo aktivno počiti be o Kurani. Imam Šafi koga vela sine palune rakja ko sekoa trito dive kerela sine hatma. Nekola taro ashabija sekoja rad kerela sine hatma. Koristim tu da jako na džane arabsko te čitne o Kurani čitinki te riči o Allahi Azza wa Jell na nete mukeltut mazumi. Pokoj na džanela Kurani, anglaltuti talo o zikri, veličini Allahe Azza wa Jell, ker zikri atva so džanea, ma biserem halalen, taro sebepio Allah te cidel tumen dar seko apari pe ko dživdi pi talo o zikri, Jek taro divesei Fatima radijallahu anha, aliko porodat ko pejgamberi alayhis salam, te žalinel pe tarlakoro hali, tarlakoro pari pe sonakela, rodinjao pejgamberi alayhis salam, te vela ke sarek pomoćnička ko ker. Kad ja situacijo pejgamberi alayhis salam takre nam vičaj, palseko a namazi, Triandu trindron takre subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, e magari Allahi Azza wa Jell kao lesninel tuke o potrebe te ređi di paskere. E modoleske kalane ko veliči be Allah eskoro ana, to maroda dživdi pe sredingjo vela. Inaku kalane ko akola divesa, o pejgamberi alayhis salam, sar sosine pravde vaste skoro nikogaš na ovela sine angvalo Ramazani. Odoleske pralalen, o muslimani pogotovo akola palune dešrakja, of nadarala taro čorolipe, se čorolipaja uvek o šeitani lanetullahi alej talo advaso daravelatu. E misto dara kerenatu to kola manuša, kola suitale šeitanja ti manušikani forma, koga nagovori nenatu, made, on tale agar, on tale prevarantija, on tale okola, adalana ne ništo aver, osve namala šeitaneskere kovaso smetinena, emangena tekeren, bila će açalo islami. Odoleske falalen, dike no ashabija, so kerena si nekoga haljonas ni vrednost pogotovo odejiveke Allaheskoro drom. Jektaro bešaki Medina, a starsalilo pralanen baročo rolipe, nasine sotehan, Osmani radijallahu an, tari Sirija iranela sine pepere trgovsko produktencar, kedi jepe sa o trgovcijem kava keren, ja Osman, me platinava duplo,
Osman radijallahu anhu kao kerel i siman povari ponuda. Aver kakel me troduplo i siman soplatna parda poveke. Aver me štar dron poveke i siman poveke soplatinel. Aver me panš dron kaplatna poveke i siman soplatna manje deš dron poveke. En тогаш ачхилеа кало трговце капучен кој талладва Осман сикавле аменге. Тогаш кавакерел о Аллахи азza wa jal je keske deš platinela mange. Акава продуктија со ангјум на непикени баске, аква и тало са садака ко Аллах далеске азza wa jal ми добив ко очекуинавала стрикно таро Аллах азza wa jal. Е кавер слушка палален со десингевел. Prenestinela acva ierta robarea linia cu aso girdinela snepe cu Marocco. Avela resto pe cambela restam cu suno. Em capenel. Jaki Mecca. Ki filia ni ulica Kajan carode che manusce cu Allah Muhammad. Ja gilestem prenesindeske. De camanța litalo cu geneti. A pe cambela restam cu gavela cu suno. Ata italo hak. Адва итало чачипе, лел пе аква извршинела умра ки Мека, лела пеля мален ингарема ки филян улица. Геле ки адия улица ем пошминела те родел. О Мухамед дикай бешела. Дикено манушакла до териме, ходжия, сарходжия уиравдеса, чузнапе, сороденакла манушак де Мухамед аква итало на Непало дини. Tari juma ki juma vela, postinela Ramazania man. So akva manuša kalezar te družinel. Rekla, ingar nam samo kode skoro ker. Ingar ger. Kvena kuda di krobo Muhammed, tu stjano Muhammed i vam mesio. Ema gana akva hođa taro Maroko kapučele. Me alum sebe pe agitute. Me alum sebe bio pe kambere adi se nam bičalja mantute. Akva čevi. Alum te vakerat că de ca tu si-am po genetie pe camberea alaihi selam. Agora tare pute poșmiga terorul. Poso kergiume toave pe camberea co genet. Niti câldinava redom. Niti sumne cu acua i kerela pe agar zoradeste muslimani. Posedos cu muslimani sume. Toga shakva hoja ka kreske setin tutu kergiane saributi. Am tuti sine savohaire. Akva chilo aquela gariba setina, só queria, aquela carga em cima de comchica, aquela sila tem maximia yetimia o rom lacoro mungo, e mona ști s-ar te izdržinempe, pomeko ga lava plata, e kvaš meri plata, dava dale yetimempe. Aquela que a buti, najčesto so pekamberi, specijalno tuke bičhagjaman ti izvestinavtu, дека бара-барсян леа по дженет. Акава и тало халален и вредно са дале садакакир, поготово акова масек, на не сарко авера масек ја теде. Диксуа кергео пейгамбери алейхи селам. Какело пейгамбери саллаллаху алейхи ва селлем, ем ара кен тументари холи е Аллах ескери азza wa jal томаре садакаја. Инаку халален окова мануш со дозволинела те на келес каква мубарек моменти бизо те дел садака ке Аллах скородром валай азza wa jal опишинела кале манушен ко йомул кияме каквател я лейтени қаддамту ли хајати о тешко манге со на кергју нисаво шукариве коморо дживдипе подеске халален мангавати извести нафтуме на Катар сарсоджанена секоа беш томаре фитрија, томаре зекјатија, кога денален, тумен одржинена е Аллах скоро кер, преку цело беш, тумен поможинена, те обновина е Аллах скоро кер. Емишала кониети сјан, аква беш со какеда, таро зекјатија, таро фитрија, акла плочке кола со перена менда, те сменина цело джамија, те кера лагјар са со катребел. Одолеске мангата крав дека и джамията ли ки шукар кондиција. Мадам некој мангела те ширинел не саве била челафија чало одборија, джанаја да даде манушеге кој керена Аллафија джамија коро, до сам мангате даве нек смиливе дека и джамията ли по супер финансиско кондиција. Окрови
Kergjolla, elhamdulillah nije ke vramotime i džamija nam uklade bizoneskeri plata, sar so sa osmetke ki džamija od početok do kraj, sar struja, sar pani i tale podmirime. Elhamdulillah, kakva aspekti na neame niso problemi. Soji sebebi, tu mensian sebebi. Arvai talo znako de kamaro džemati talo džemati koja su mangela Allahe, koja su isile iskreni imani ko Allahi azza wa jal, so Allah ko Kur'anima kerga innema yu'ammir mesajid Allah men amene billahi wal yawmil ahir. En Allah eskere kera održineno plakoj pakjana ko Allahi en ko kiametsko dive. I mesim gordo komoro džemati. Uvek koga povikuju me džemate, o džemati na vakerge na uvek talo početok postoji da akva leskoro ker, o džemati talo adva so držnila leskoro ker. I od oleske da akva da veška povikuj naftume, tomare fitrija, tomare zekatija, te denen džiki džamija, a oba diavđije mate zbupotrebinene te krene džamijakoro lafi, kolegoro čučo, patuibe ili ko nekola meždisja su na nevel lafi tekere. Все koji je manuško mangelate del sadak, na neku mogućnosti del finansijsku, dikeno pekamberi ali selam, mukela tu menge je kaver način sadaka kor. Tari sadaka i talo pravalen o šužo lafi. Ako na džanea tekere šužo lafi makar kjutin, aman ma bister, na ne pošukar sadaka, te raketu tere pralea, asa ud ne moja em kovlo muabeti te vakere. Tari sadaka i talo, te prastate pomožine, te pradeskere bukjate završine, sa dva i talo tuke pobaro taro i tikjafi ko Allahi azza wa jal. Tari sadaka i talo, ako džanea dui prala maška peste lafina kerena, te džate smirine olen, akva i talo tari sadaka. Tari sadaka i talo, ako džanea teri familia, toro pral, ki dukjan i talo zapišimo ko borči, lela tere namirnice kereskere pišindo, mate džanel, džak podmirinde skoro borči, akva i da talo jektari pobari sadaka, od oleske pralalen na dinaman Allah azza wa jal, kakva mentala braman uša, so akala preporake Allaheskere me pekambereskere ka nanen kotan. Vojedno mandala ti izvesti naftumen deka 8. mart, nedela, taro dešu dujem deš rakate, pošmi naja so nokni namaz. Kakera dova ko Allahi azza wa jal, Allahi azza wa jal, te dela meni po naudoriga lokhe Ramazanska divesa, akva Ramazani to vela menge šefačija ko Allahi azza wa jal, te svedočinel amenge, a naprotiv amenge. Kera dova ko Allahi azza wa jal, akva masek Ramazani, akva uruči su i kergavu, to vel sebe ko Allahi azza wa jal, te dela me lokarive ko mare kera. O problemija neka bira kerel, o imani neka zacvrštinel, o namazi te manga, taro haramija te naša. Kera dova ko Allahi azza wa jal, mate oktovarinela me nadalea sonašti te izdržina. Kera dova ko Allahi azza wa jal, o borčija tara mare kera, neka bira kerel, o mangipe neka zavladinel, o mrzibe amaro ker neka mugel, nasvalen ko amaro tan, ko amare kera, segde kaj su isi nasvalive, o Allahi neka saslarel, a amare mulengio Allahi dženetija neka del, pa kala momentija lengire ka bërja te kërtari bavče dženeteskeri, ako ameno Allahi azza wa jal opoinela, parva kerela mene najšuže habelcar ku iftari, lengoro ka bërë Allah neka parva kerel, oprostar leskoro rahmeti, se leskoro rahmeti talo pobarotar lengere günahija. Ekulu kauli hada, estagfirullaha li wa lakum fastagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pere ne misleno safja so safjata otaru tamamio namazit toga. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة، تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
على رسول الله الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذو الجلال سبحان الله. سبحان الباقي